inkomo embili inkomo into kuyadepend ukuthi usufunani ngoba phela imisikhuluma emhlabelo la lezi ilwane lezi njengoba sifuna inkomo nje sengikhuluma imfihlo nje ezincanyana zasesigodlweni ngidinga isibindi senkomo eshisayo ngizempuli nje ngidinga isibindi senkomo eshisayo ngidinga umswane uyayibona oshisayo sandaphuma enkomeni ukuze ngiphekelele amadoda akunike lento efunayo ngisebenza kanjalo wekhehla angisebenzi ngegazi lomuntu igazi lomuntu ngihlezi ngitshebatshela abantu ukuthi igazi lomuntu lububi igazi lomuntu lisithunzi simnyama ngeke ukhanye ngegazi lomuntu ngeke ayikho into engayenzeka engakhanya ngegazi lomuntu hayi ngiyesaba umuntu wathwala ngisaba ukuthi nokuthi ayikho lento leyo la mawuzothatha izinto kunemhlabelo yakhona mawuzothatha le mhlambe kweminye ifuna imbuzi kweminye imhlabelo ifuna ingulube kweminye imhlabelo ifuna inkomo kweminye imhlabelo ifuna into ezithile kuya ngokuthi wena uthathani ufuna ini yini ozoyifuna ufuna ukuceba kanjani Akungibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokeshembe isibongo kumafofuke njengedangabani samba nesamba unkosi angalala maqedo lalabafazane kunoko nje izikhudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela le inethezeka TV kama lohlelo uphila kanjani ngoba sithi uphila kanjani kuningi okukuhluphayo nokuhlupha wena njengombukeli wenethezeka TV siyasilande odokotela bebe khona yenza isiqinisekiso sokuthi uyasilandela lapha enkundleni zokuxhumana ngene ku YouTube ungene ku Facebook ungene ku TikTok na kanjani sikhona kwinethezeka TV namhlanje sinodokotela la bathi ugodo ayibo nakusengithi ugodo uphondo olithakiwe nakho sengithi kuthakwa ugodo cha uphondo lolu oluthakiwe phondo oluthakiwe katshena omkhulu uzosichazela ekutheni ukuthi luthakwa kanjani lithakwa makwenze njani lolu phondo uphondo oluthakiwe khehla lami lo inkuzimalanga khehla ke mina ngiyona inyanga angiyeni dokotela angiyona inyanga mina hlezi ngibatshela abantu ukuthi hayi cha mina ngiyona inyanga angelaphi angihlahlubi mina angiphosi mathambo angisona sangoma mina ngumkhunkuli umkhunkulu lokhuluma ngade sanguphondo oluthakiwe ngoba ngisebenza ngezilwane ngisebenza ngemithi ngisebenza ngeshishane zomoya ngisebenza ngezilwane ngoqabaqiqile ngisebenza ngokatanga ngisebenza ngenkuzimalanga khehla angiyena mina inyanga angilaphi umuntu mina ngifuna ukuya la usathi awelaphe phondo oluthakiwe siyazi ukuthi uma umsebenzi ufika umuntu ufika mhlawumbe umhluphe njengomuntu osuke engumuntu onesiphiwo esithile wena kufika kanjani ekutheni ukuthi uze ube uphondo oluthakiwe nokuthi ukuhlukanise lokhu ukuthi awuyena umelaphi futhi kakhulukazi njengesangoma noma inyanga ngifuna ukuthi uqalela emuva ekutheni ukuthi kufike kanjani ekutheni ukuthi uzofike la ekutheni ukuthi ube uphondo oluthakiwe kahle mina emkhulu kahle mangizobeka nje ngolimi lakithi kahle mina ngumthakathi izinto zami ngisebenza ngazo zinobuthakathi kakhulu ngoba ngisebenza ngesilwane ngisebenza ngomatikandane ngisebenza ngotikolosho ngisebenza ngemkhovu ngisebenza ngayo yonke into le esebenza ebumnyameni Deswa ke namhlanje ngumkhunkulu ngoba mina ngiyithatha angisebenzi ukulapha angisebenzi ngeinhlahla ukuthi hayi ke na umuntu wenhlahla hamba ogeza hayi ke nawe uyagula uphethwe ukuthi na umuntu hamba mina ngisebenza ngezilwane ngisuke ngifuna umuntu into ukuthi okuphila ngisebenza ngezinto eziphakamisayo ngisebenza ngezinto zokuthi umuntu maye ezothatha into la ekhaya efuna into la ekhaya aphakama agulike abe isicebi angisebenzi ngalokho kokwelapha ngalokho kweza ukuthi yazisangoma siyakuhlola bese sibona ukuthi yini inkinga yakho bese siyilungisa ke mina ngisebenza ngokucupha khehla uma uthi khona umuntu wakini owabula umuntu wafa woza la uma ukuthi wena ufuna ukuthwala ufuna ukuphakamela phezulu woza la uma ukuthi wena ufuna unebusiness ufuna ibhizinisi lakho livikeleke woza la ekhaya ngikuzwa kahle yazi mawuthita leyo okusho ukuthi angathi umuntu mhlawumbe emehlushwa izinto ekhaya ngoba kuyenzeka naye umuntu uyahlushwa izinto zokuthakathwa okusho ukuthi lezo zinto uyakwazi ukuyisebenza lezi kakhulukazi zomuntu othakathiwe ke njengoba uthi usebenza ngezobumnyama okusho ukuthi uyakwazi ukubuyisela emuva ngiyakwazi lokho khehla ngoba phela umuntu mayisebenza ngento ezobumnyama njengomuntu nje mina ngisebenza ngento ezobumnyama mina ngiyakwazi ukubona la kufika kwasithi ukuthi nokuthi bese ngiyilungisa ke leyo nkinga la kufika kwasithi ukuthi kwazi kwacisha umuntu kanje ngiyakwazi ukuyilungisa leyo nkinga ngoba ngiyayibona ukuthi lento nginazo lezo zinto zokwenza lokho so ngima nginazo ngiyakwazi ukuyibona la kusetshenziswa ukuthi
kusetshenziswa ukuthi la kusetshenziswa ukuthi la bese ke ngifike ngiyilungisa ke leyo nto leyo Yeah. kodwa akuzona izinto engigxila kuzona kakhulu lezo Yeah. ngiyengikwenza ngoba ngisuke nginesiqiniseko sokuthi lowo muntu ngisuke ngizomsiza ukukhipheni lezo zinto ngoba lezo zinto ngisuke ngazi kahle amhlophe ukuthi zenzeke kanjani Yeah. yabo akufani nomuntu osuke eza kimi la uthola ukuthi uneyinkinga unezilwane kanje zilwane mhlawumbe uneyinkinga zamabhadi mhlawumbe uneyinkinga zenhlahla akawuthola umsebenzi kuyabheka cha lo muntu akangezi kimi lapho angikwazi ukwenza lokho angikwazi ukuphambisa ihlahla yakho mina ukuthi iphakame phezulu into engikwazi ukuyenza ukukunika into ukuze ube indoda uhambe ngeveni uhambe ube inkuzumalanga ube nento zonke ilokho engisebenza ngakho mina mkhulu angisebenzi ukulapha angisebenzi ukuthi ngizokulapha ngizokufakela umuntu wenhlahla ngizokufakela ukuthi cha mina ngumkhunkulu angiyona inyanga yebo yazi omunye umuntu uzoyibuza la ekutheni ukuthi nangumkhulu ke unawo lo msebenzi ngabe lo msebenzi ngaphambi sihlabele phambili ngezinto onazo la ekhaya ngoba kubalekile ukuthi ingene ekutheni uzihlukanisa kanjani kodwa ngifuna ukuthi siqale la ekutheni ukuthi kufika njengesikhwama kwabanye kuwena kwafika kuwena njengesethwalo noma isitshatho owasilanda kwenzakalani ngoba phela abantu namanje umbona umuntu ethi ngiyothwala ebuye sethi uyathwalisa sengifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi ake singene kuwena ukuthi lo msebenzi wawukhona niphambilini emakhehleni amadala noma uqhamuka ngawe nje ekhaya wayeshentshweni lokhosi wayeshentshweni inkosi yamakhosi lo msebenzi wamakhehla lo umkhulu wami wayengayona inyanga ukuthi kuthiwa kuyazi umzisa ngoma lapha umuzo ukuthi lapha umuzo ukuthi la cha kwakuthulekile nje wawubona ngomuntu engena ekutshela ukuthi uyalelo ubani wawubona umuntu ongena usesiyazi umkhulu ayisebenzi ngezinto lezi wayesebenza ngezinto lezi engikhuluma ngazo mina yabo kwangena amadoda lapha na kwangena amakhosikazi lapha ekhaya amadoda angisebenza ngawo ngisebenza ngento yedoda hayi umuntu osifazana umuntu wesifazana mayifuna lezi zinto kufanele eze nendoda yakhe bobabili beze kanje lo umsebenzi wamadoda le umkhulu wami kwangena umuntu lapho amadoda kuphela ayingena lapha ngoba wayesebenza ngalezi zinto lezi wayengasebenzi ngokulapha wayesebenza ngalezi zinto zokuphakamisa insizwa zokuphakamisa amadoda zokuceba ngoba ngifuna ukutshela inkosi yami into abantu ebadidayo uyabona nje basilapha emhlabeni sisazofa ngeke uthi wena uno 50 years awunalutho ngikutshela mina ngithi thatha lento ukuze ukuthi wazothatha lento nginikele izinto ukuze ublock kule minyaka yakhe sele ingane zakho uyishila into ekhona ngusukusabla ukuthi hayi manje Nkosi yami uzukhohlisa abantu ukuthi ilona ziyabula ngabe hadi zabaqeda abasekho indala lento hadi yabakhona hadi yabakhona into ebukhunkuli mina mkhulu mangikunike wemkhulu lalela la uyabona mangihlanganisa lo muthi lo nalo ngikuhlanganisele ngigcaba wona bese ngithi uphuze ngoba bese ngithi uphuze ungene kuwe egazini iyaphakama into zakho ngikunika umuthi ngigcabe ngikunika umuthi ngifake ebhodweni ngikupheke uphuma usuyilento oyifunayo uphakama ube indoda ngoba isikhathi sokuphila sincane ukushiya generation emuva zama nje ngendoda phakama ithi uma unebhizinisi nani yiba lento phela Nkosi yami ezokwazi ukukulekelela kulelo bhizinisi lakho sebenza kanjalo mina okay nangumuntu ke ungowesifazane ngifuna ukuthi singene ngoba usuyithintile abantu besifazane ethi uyazi la ekhaya umyeni wami noma ekhaya bekhona into kanje but nama sengisele namabhizinisi ngiyafisa ukuqhubeka ngephambili izinto zami ziyafatalana noma ngiyafisa nami ukuma ngimele lo muzi akasekho umyeni wami mhlawumbe naye wayisukumile uyakwazi ukumsiza lo noma ukumlekelela siyakwazi ukumsiza lo siyakwazi ukumlekelela akuyona inkinga leyo akeze yabe sizomlekelela leyo nto leyo uma ukuthi umkhwena wakhe washona washiya izinto ezithile ekhaya laniphila ngazo woza nazo lapha siyivuse ngoba ngizokutshela iqiniso omkhulu zonke umuntu onezilwane noma engayikhiphanga kumina zonke izilwane ziyafana sisebenza into ezifanayo izinto ziyafana kukho umuntu nokwakho wedwa kodwa kukhona ukuthi wena nokwakho kwedwa kodwa kusesigabeni esithile esikhulu kodwa kulokho kokuphilisa abantu kokuphaka iphakamiso uma sekushile lo muntu thatha lezo zinto uze nazo lapha uma ufuna uyibuyisa uma ufuna siqhubeka nazo ngoba sezikhona vele ekhaya ubuye nazo sokulungisela zakho iqhubeke isebenze uphile nengane uhle okay kukhona abantu besifazana abayimele ngale kwamadoda bathi bama independent women bayimele basho njalo ngenxa ukuthi nabo bayazama ukuthi beyiphakamise emasayidini uyabasiza lapho wekhehla
Abantu basistafika ngizobatshela nje iqiniso. Yeah. Yonke into ephathene nalezi zinto inomhlabelo wakhona. Oh yeah. Yonke into yokuphakama, into eyithwalo, into yokuthi wena ufuna ukuthi ewugame, ukhanye ukude inomhlabelo wakhona. Uma uzothatha into la ekhaya, uphatha umhlabelo wakhona ukuthi cha, lento engizoyithatha lapha na umhlabelo wakhona. Ukuze lento lena engizoyithatha lapha ekhaya ingangihluphi ngiphile kahle nomndeni wami. Na umhlabelo, zilwane lezi ziyadla, kufanele kube nomhlabelo wazo. Unjengani nomhlabelo? Kuningi kuyakuthi kufunani mkhulu. Engiqalekise nje ekhehla ngabafana bami laba okuthiwa ogqiqa abagqiqeli. Badla inyama ebomvu. Kodwa hayi yomuntu. Hayi into yomuntu, njengento esimple nje elula nje esivamise esiyenza every day. Inkomo empili. Inkomo into kuyadepend ukuthi usufunani ngoba phela imisikhuluma emhlabelo la. Lezi ilwane lezi njoba sifuna inkomo nje. Sengikhuluma imfihlo nje ezincanyana zasesigodlweni. Ngidinga isibindi senkomo eshisayo. Ngizempuli nje. Ngidinga isibindi senkomo eshisayo. Ngidinga umswane. Uyayibona? Oshisayo sanda phuma enkomeni ukuze ngiphelele amadoda. Akunikele into efunayo. Ngisebenza kanjalo wekhehla. Angisebenzi ngegazi lomuntu. Igazi lomuntu ngihlezi ngitshebatshela abantu ukuthi igazi lomuntu lububi, igazi lomuntu lisithunzi simnyama. Ngeke ukhanye ngegazi lomuntu. Ngeke ayikho into engayenzeka engakhanye ngegazi lomuntu. Hayi ngiyesaba umuntu wathwala, ngisaba ukuthi nokuthi ayikho le nto leyo. La mawuzothatha izinto kunemhlabelo yakhona. Uma uzothatha le mhlawumbe kweminye ifuna imbuzi, kweminye imhlabelo ifuna ingulube, kweminye imhlabelo ifuna inkomo, kweminye imhlabelo ifuna into ezithile. Kuya ngokuthi wena uthathani, ufuna ini, yini ozoyifuna, ufuna ukuceba kanjani. Ngoba umcebo okhehla lami into endala. Into endala engathi ngoba namhlanje sekuzela abanamhlanje sebezela abasha abangayibonanga le nto leso sikhathi yososobala, abangayibonanga ngale nto yokhekheke, abangayibonanga into yami yomkhulu wami lengalesa sikhathi, abayibonanga yenzeka. Manje sebecabanga ukuthi ayikho le into endala ikhona khehla lapha. Into endala ukuthakatha. Mina ngiyona inyanga khehla, ayinto engokusiza ngayo. Mina ngiyokusiza ngalezi zinto lezi zokuphela zokuphakama, zokuceba, zokuyapha. Kunesinye isithako engisanda kusenza. Yebo. Sasekhasini. Isona ke angisigarantile ekhehla ukuthi sizosebenza iminyaka emingaki kuwe. Ake ngichaze nathi into khehla ngoba unginika ithuba ukuthi ngichaze. Bakwethu wonke umuthi othatha emhlabeni ngabe weyilwane, ngabe umuthi ogeza, ngabe ngithwini, uhamba uphele egazini. Umuthi uma uthatha umuntu ungacabanga ukuthi inguna phakade. Akuyona inguna phakade. Usebenza ngaloso yabo into zasekhaya. Zisebenza ngesikhathi. Uma uthatha into namhlanje njengoba ku2026, uma ngikutshela lento yakhe ngeke sakusebenzela ngo2036, ngeke sakusebenzela. Inesikhathi sokusebenza. Uma uthatha umuthi ugeza, uzokusebenzela ngalosikhathi leso. Kodwa uzophela kuwegazini. Ngoba yina udla izinto ezihlukene, ukudla esikudlayo. Kubuye kuhambe kuphoqa umuthi ukuthi uzike, uyakuphoqa umuthi. So umuthi abantu bangacaba, uma uthatha umuthi enyangeni, ngisho ngaya kudokotela, uma ekunika i-prescription ethi nawe uyagula wena, ungiphethe i-TB, uzokunika u6 months amaphilisi. Uyazi uzobususindile. Uyabona? Yonke inesikhathi, inesikhathi. Umuthi mawugeza ngawo manje, hayi ukuthi wena sekuzoba u10 awudunje, uyoze ufe u10 cha. Nala ikhaya kanjalo. Uma ngikunika ngithi 10 years, 20 years, 5 years. After lokho kuphelile, sekufuneka ukuthi kube wena obuya la ekhaya, uzobheka ukuthi ngiyavuselela noma sengiright empilweni ngiyayeka. Ngikuzobeka nempilo yakho. Ngoba before uthatha into la, ngicela ngichazele ngazo zonke izinto ukuthi le inomgozi la, le inamgozi. Le uyigade iyahlupha, iyahlupha. Le ayinankinga le. Ngoba nokudla kwakhona futhi imhlabelo yakhona ayifani uma usuku uyithatha le. Ngikuzwa kahle. Yazi kukhona umuntu okethi hey nami sengifuna ukuphakama kodwa uhlele ekhaya ujika nobonda kodwa egcineni eze kuwena efike ethi kuwena hayi ngiphakamisa usho ukuthi udingani. Mhlawumbe ithathe into ephinde futhi uyohlala ekhaya ebeke lapha eyikhulumise. Ngaba abantu abanjalo bayadingakala yini ukuthi befike ngoba phela lo muntu udinga nje ujika nendlu ekhaya ulandela isicake la ngakhona kodwa egcineni ufune into yokuphakama. Noma kukhona abantu abakhethekile yini ekutheni ukuthi befike bezofuna izinto la ekhaya ngoba kukhona abantu abazamayo uthola ukuthi une-car wash, omunye unendawo yokudayisa. Akucacise lapho ngoba abanye abantu bayafika bethi bazophakama kodwa abakhulumi ukuthi baphakamisana. Wekhehla lami ake kubuze nje, bangaka abantu abangasebenzi abangenzi lutho obaziyo
abanemizi emihle abahamba ngeemonto ezinhle abaganiwe abanabafazi abanezingane abaneyinkomo abanayo yonke into bangaki hayi bakhona mkhulu ubona ukuthi imali yaphi iyehle ezulwini ubona ukuthi imali bayithathaphi bengasebenzi zindala ilwane into endala ilwane emkhulu akuyona namhlanje abantu futhi basengcono basebebuyile back ekuphileni thina abantu abamnyama ukuphila kwethu kudla emthini so ke manje ekhehla wena mawufuna ukuzala ekhaya wena ufuna ingqondo yakho ukuthi wena uyicabangele wena qala ukuthi ngiyalithatha lolu hambo ke manje lolu hambo ngiyalithatha ngifuna ukuphakama mina ngifuna ukuba nento zami uyi-decision yakho akuyona i-decision kamakhelwane akuyona i-decision yakho akuyona i-decision kabani eyakho ukuthi manje ngenyangeni ngiyofuna izilwane kuyenzeka kukhehla la ekhaya ufike uthola ukuthi uzaleke emzini onamadlozi aclean amahle angayidingi into okungcola kuwe imina ngizofike ngibone uthi hayi le ndoda lizoshayisa la le ndoda phela before kunika izinto kufanele ngibone ukuthi wena kahle uvimba kuphi ukuthi ube nento zakho bese ngibona ukuthi oh hayi le ndoda le idinga into edinga emhlabelo idinga lokhu nalokhu ikuziphakama thotha amadlozi akho awayifuna abantu namadlozi angayifuni ngempela into yobuthakathi angayifuni yonke into omncola amadlozi linqaba uthi uyahamba kuya kulenyanga lifike linqaba uthi uyahamba kuya kulenyanga lifike linqaba uthi uyahamba kulenyanga lifike linqaba so ke inyanga kufanele ibe neqiniso ingadlali ngawo funa uma ibona ukuthi lezi zinto zakho ayilungi ikuyeke ikutshela ndaye into zakho ayike ilunga khehla ngisho ngihamba yaphinyanga wena hamba umsamo wenza ukuthi nokuthi noma hamba wena ekhaya khona nabantu abadala nenza ukuthi nokuthi owesibili khehla ngiyacela engicelayo kakhulu enyangeni nakulabo abantu angisona inyanga ngikhulumela inyanga ngiyena inyanga khehla kodwa ngiyacela ngo-experience yomsebenzi ngiyacela ukuthi inyanga ngisho ngathi uyabona ukuthi wena ubulawa usibanibani ayinali ilungelo lokukutshela ngoba uma usuka la uyobulela bonke laba bantu ubani obulala sabonke laba bantu asuka umuntu uthi ubulawa usibanibani wabulawa usibanibani unithatha usibanibani awunali ilungelo especially abantu bomndeni awuna umuntu ngene umtshede hamba ohlamba ezihlambuluko kini nihlale phansi nezihlambuluko nikhulume nixolelane hayi ukuthi wena uzothi hayi wena ubulawa udadewenu omdala ungakwenzi mawinyanga lokho uyabulalisa awakhi lapho so ngikhuluma lokho from experience that bafika nje bangifike abantu bangichazele kanje abanye bafika la bafuthi sengiphuma kule nyanga ngiqala ngimbuke nje sengiphuma kule nyanga le nyanga ngiphume omnyathela le nyanga idlale ngami hayi ngokwasekulunga kusibanibani izinto zabiye zathi athi ngaya kubani kwani cha kwasebenza ngempela isikhathi eside wabiye kwathi inyanga kuyenzeka yazi ngaba yini yazi ngoba indlo ngibuza khona ingoba umuthi especially wenhlahla especially wezangoma especially lowenyanga la abantu basebenza ngedlozi isikhathi esi-stress kufuneka wena mawuyisangoma noma uyinyanga yazi wenkosi yamakhosi uyazi singasebenzisa umuthi owodwa mina nawe manje siwunika umuntu oyedwa yebo vele noma siwunika abantu ngibanika abami nawunika bakho abakhe bonke abakho baphumelele bonke abakho uthola ukuthi mina baba bawu-3 abaphumeleli ubona ukuthi kwenziwa yini lokho umuthi kwawena nyanga kufanele igazi lakho libe clean uma uzonika umuntu wena nyanga imithi kufanele yakho ibe nenhlahla nawe umsamo wakho uqonde ukuze uthathe umuthi unika umuntu imithi ngiyayazi kodwa angisebenzi ngayo angithanda ukusebenza ngomuntu ngithanda ukusebenza ngalokho ngoba lokhu kunginika peace of mind lapha senza into yodwa silezi inqamu lajuqulo asilokhu senza into ngakusasa la mangithi mina ngifuna inkomo ezukuthi ukuze lento eyifunayo ngifuna inkomo ezukuthi kuphelile beka inkomo zayilona zami thatha into eyifunayo uhambe uphile kusetshenzwa kanjalo manje lapha angithanda ukuthi abantu abakwazi ukubekezela kanti umuthi la abantu abasenza imithi ngiyabakhulumela impela Nkosi yami ngicela ukubakhulumela kuyabekezelwa emthini umuthi inyanga mayikunika umuthi khehla ithi hamba ogeza bekezela mayikunika u-30 days sebenzisela umuntu 30 days umsukudelela wena ayikho imerihle emthini umuthi ufuna ukugeza ngawo ungene egazini ukuze kuphuma ama-result hayi sibanibani wadlala ngami ikutshelile inyanga ukuthi ungakwenzi ukuthi nokuthi uma usesele umuthi ungakude ukushaya indiva wona lokho egcineni into zakho ayisalungi usuthi kodwa ubuyele kwadokotela lapha uyoshiya udokotela ngisindanga ngicela imali yami engathenga amaphilisi ngicela ukuthi nawe uma usenza umuthi ziqoqe nawe uma usenza umuthi
phela zama ukuthi izinto zakho zikhanye nawe zama nawe uyihlambulule uyazi usakhuluma lapho kukhona abantu abake bahambe njengabantu mhlawumbe bebe bathathu iqembu elithile nje lifike enyangeni befike benze lokho abakwenzayo emva kwalokho mase kuphumelelo yedwa kube sengathi kukhona izinto abaphambanisele zona leyo nto isijwayelekile nakubona abantu abeyizinyanga uma bephuma beyokhendla sebehamba ngumgruphanyana ngokuhlohlana into ekhona nawo oyaziyo engicabanga ukuthi nayo ungazivula amehlo kuyona angigxeki inyanga zingihamba zibe u10 ziye lapha eziyela khona azihambele ngigxeka umuntu osuka enyangeni bebe u5 bethi bayofuna into eyodwa angeke ziyenzeke leyo nto umbuzo uthi manje wekhehla ngeke ngicanga ngilibeke nje iqonde lento le uma usucabanga ukuyothwala usucabanga ukuyothatha lezi zinto usucabanga ukuyofuna nabafana izicabangele wena wedwa kuphela ungayitshela umuntu leti ifihlo yakho ngoba uzohamba nomuntu namhlanje uye la izinto zakhe ezilungu bese nixabana bese hamba etshela abantu ngazi ngisho inyanga yakhe lo sasambe ngazi ngisho into ayithatha uthi yini igama la ngazi ukuthi uthwele lo ngangihambe naye ngimphelekezele ethi ngimshayelela engasashi ukuthi wayehambe naye yofuna wayesemphelezele yoshayela uhamba wedwa uma ungahamba wedwa uhamba nonkosikazi wakho umuntu olana embedeni umuntu owazi imfihlo zakho uma uzofuna lezi zinto musu kuhamba nabangani musu kuhamba nezihlobo sihambele wedwa ngoba zokujikela ake ngikalekise nje nangu uKarapawu umfana wami le ndoda emhlophe le kuthiwa uKarapawu indoda yebusiness le le ndoda iqondene nebusiness elilodwa ayiqondene nabusiness amanye angacili uma uzofuna into uthatha ini uzofuna lento zihambele wedwa uzofuna into impilo yakho le ngekuzwa kahle ukuthi lento isiyimpica abadala impela kwabantu abaningi nababe lapha nabo sebayadideka nabo sebeyadika awukwazi ukuphelezela umuntu olandilwane awukwazi ukuphelezela umuntu uyothwala awukwazi ukuphezela umuntu uyothakatha ngoba egcineni ngelinye ilanga kuyokujikela wena kuthiwa usumthakathi thatha idecision wedwa uyicabangele wedwa hamba uyenze lento leyo phile nengazi zakho uma uphila nengazi zakho ake singene ukuhlukana kwezinsebenzo zala ekhaya sesimbonile uKarapawu ake sizwe ezinye izinsebenzo ezikhona eziphakamisa imisebenzi kubantu usho umsebenzi kanjani khehla imisebenzi yabo laba abadinga ukuthi beyiphakamele makuya ukuthi izilwane zokuphakama izilwane zani ngokuhlukana kwakho ukuthi umuntu ukuze ecabangisise kahle kakhulukazi abantu abadila nani abafanele befike kakhulukazi abakuma business ngoba uKarapawu sesizwile ukuthi udila nebusiness khehla ziningi into zala ekhaya njoba ngichaza ukuthi ngumkhunkuli ngiyathakatha umuntu ufika asho into ayifunayo nezinto ayifunayo umuntu ufika asho into ayifunayo mina ngifuna ukwebusiness ngimnike webusiness mina ngifuna ukhehla mina ngifuna into mina engizothi uma ngiyithuma ngiyilande engizothi uma ngiyithuma ingenze into engiyifunayo mina mkhulu ngeke mina ngifuna ukuthi amadoda engizohlala nawe ehleze ngihamba nami nje engitshela ukuthi angijikela uma ukuthi ngizohlala nezitha zami ngijikela uma ukuthi mina nginezitha ngifuna kuningi khehla ngendlela exakile kuningi ngisho abantu abangakabi namandla kukhona ukubaphakamisa umuntu ngaphandle akusona isithwala isiphakamiso ukuthi uphakame nje ulanda amandla usobusubuya ke ngelinyile kuningi khehla kodwa khehla angilaphi abantu bangifoneli bengitshela indaba yokulahla noma umuthi wenhlahla ukhona nginawo umuthi wenhlahla cishe ifane khehla ucishe ufane imithi yenhlahla icishe ifane ngisho inyanga ziyazi ngakutshela iqiniso imithi yenhlahla iyafana akekho umuntu ezoqhamuka ukuthi hayi wami uhlukile hayi wami uhlukile iyafana khehla ukuhluka kodwa ukuthi umsamo waleyo nyanga ekusuku umuthi wenhlahla usuku unjani umsamo waleyo nyanga esikunika inhlahla umuthi wenhlahla nathi lenyangeni into eqala kithi asibe nenhlathi nakuqala ukuze sinike umuntu wenhlahla ungathi kwa nawe ona nhlahla uyabhetha uzoni ngisho ngathi umnika umuthi okukonpela ngenxa ukuthi manje kufanele phela idlozi lakho umsebenzi wakho ihambe nomsebenzi wakho ukuze lo muntu luyana kwazi naye ukuthini aphumelele abantu abadinga ukusondela kuwena ngiyazi ukuthi kakhulukazi ngoba ukhuluma kanje abantu ngicabanga ukuthi ifanele beyifikele mathupha ngoba makufanele umgcabo akukho esingakhuluma njengokuthi eminye imisebenzi uyakwazi ukuyiposa ukuthi ifike kubantu ngoba kukhona abantu abakude uthola ukuthi uyafisa ukuthi kube khona into eyisebenzisa ngaleso sikhathi zikhona izinsebenzo kanjalo ezifika kubantu khona khehla abantu abangifuna ngizokuchazela nje awukwazi ukuposa ilwane
Yeah. Awukwazi imithi yami ngisebenza ngamafutha ajulile khehla. Ngisebenza ngeyishishana zomoya. Njengoba ngichaza ngisebenza ngezilwane eziningi. Angikwazi ukuposa leyo nto ngoyiposa ngiyithinje mase ginqa imoto zabantu sekwehla bonke abantu begula eTexini noma lelo bus noma kuleyo ndawo akuposa nje umuthi engeke ngawuposa khehla ngesikhathi abantu babengiphoqa ngoba imithi ile yenhlahla thothi umuntu use Cape Town emkhulu ngithakela imithi enhlahla ungiposele lapho ngayicheka ngathiwa ngayibuka lento ukuthi umuthi is a spiritual thing umuthi yebo isikhwehlahleni isihlahla siyimvelo u spiritually uma uzothatha into yomuntu yenhlahla bese mina ngokwami bese ngiyifaka ophephu nobani uyayitapuna nobani uyayitapuna nobani uyayitapuna nobani uqhamuka uyayitapuna izifike laphi lokho itapunyiwe angiboni ukuthi mina kunginika ithemba lokuthi noma angisho ukuthi lo kusekubheda kodwa mina Phondo Luthakiwe angikuthandi kanjalo angikuthandi abantu babengiphoqe ukuthi bethe ngibathakele imithi yenhlahla ngiyengikwenze lokho ngibathakele anginankinga kodwa umsebenzi wami ilo umsebenzi wami ukuthi umuntu akafike yena bukhoma umsebenze uqede ngine special nje sikhona njengoba kusebusika njengoba kusebusika sithwala ebusika kuphela ngoba njengoba ngisebenza ngezilwane ebusika kunezinto engiyithola mawala engiyithola cheap ngiphinde ngithi phela khehla ngisebenza amafutha la amafutha lawa nami ngiwathola endaweni ezithile amafutha lawa nami ngihamba ngiyizingele ngiwathola amanye kodwa kunamafutha abucayi engeke ngikwazi ukwathola mina okufuna ukuthi ngiwahambele indawo nendawo ukuze ngiwathole ngikuzwa kahle so njengoba kusebusika nje sikhona special esikhona abantu ofuna ukuthi ukuphakama umuntu ofuna ukuthi into zakhe yisheshe umuntu ofuna ukuthi abe indoda abe yilunda nje abe yinkuzimalanga zikhona kusebusika njengoba kusebusika nje sikhona special enginaso noma ngeke ngisibize lapha umsebenzi ngiyohlipha umuntu bazongifonela bengifuna special bese ngibatshela nga special ukuthi cha sikhona special esiphuthumayo uma ufuna ukuthi uphuthumise into zakho ngikuzwa kahle especially umuntu kuya ngokuthi ufunani nakusona especially ngeke usigagule ngegama umuntu uzofona esho yena ukuthi kuya ngokuthi ufunani kunjalo khehla kodwa special sisodwa asiyi ngokuthi ufunani hayi ukuthi special kuzo zonke izinto lesi special yeba siba khona ebusika abantu bayasazi ke sebesithathile siba khona ebusika siba khona kusela ngoMay kuya August siyaphela ngoAugust ngoba kusuke sebusika kunamafutha esiwathola kalula esinga ebhlobo ukuthi kunzima ukuthi siwathole bese izinto zehlake bese zehlake izinto ngoba kusuke kutholakala kalula lezo zinto lezo ngizokahle impela specialist khona abantu abasiphuthume nje basithathe asinamgozi asichitha igazi asinalutho uyasithatha hamba uyisebenzele uze izinto zakho uyiqhubela impilo yakho akukho into ehlukumeza umndeni wakho akukho into ehlukumezayo anginazi into ehlukumezayo mina zikhona izinto ehlukumezayo kodwa ngiyisebenzise uma uzofuna lezi zinto ehlukumezayo uyabhuka uthola icounseling qala ngikutshele yonke imininingwane ngalezi zinto nomgosi mawusuku ufuna into ezinomgosi angiveli ngikwenzele nje ngiqale ngikunika usuku ngikuchazele ngazo ngikutshengisa ubungozi bazo ngikutshengisa ubuhle baso mawuzofuna lezi ezinomgosi kodwa mawufuna lezi ezingithandayo mina ezisheshayo ezezinto ezisheshe egijima kakhulu hayi lokho akunankinga lokho sikhona nje special engikhuluma ngazo njengoba kusebusika nje so phela uAugust ngikuzwa kahle Phondo Luthakiwe Gatsheni omkhulu ake usicacisele abantu bakuthola ngaziphi insuku bafuna ngaziphi ikhathi nokuthi usebenze laphi khehla izinto engisebenza ngazo zibucayi zifuna ukuthi ube sendaweni enokuthula nendaweni engaphithizeli ngiyatholakala kuMasgrave phakathi koSenwood noMasgrave umuntu ofuna imininingwane yami uzofona ngimthumelele ama location inamba yizo lezi ezivela la escreenini izo inamba zami lezo uyayithola khehla ngiyacela ukuthi uma ufuna uza la ekhaya qala uthola ulwazi uchazele kahle bese uyeza siphinde futhi sikuchazele ke ngento osuyibonayo ke manje ukuthi uyayichuzela ukuthi uthatha ini ufuna ini cha la imithi yenhlahla ikhona kodwa akuyona into engimningi ngayo umuthi wenhlahla nje khehla awengitshengisa nawo umuthi yabo lo muthi lo inyanga ziyawazi lo umuthi wenhlahla kodwa uyazi ukuthini le mithi singayinyanga ube inyanga sinika abantu la uthola ukuthi lo muthi lo abantu banika lo muthi ziyakhanya into zabo ababona ukuthi wena banika lo muthi wena kungaqala ziyadileka ngithi zonke ke inyanga eyibona ukuthi izinto zazayikhanya azize kimi ngizoyinika nje special sazo zodwa
asize kimi sikhande ukuthi umsamo wakho ukuthi uma unika umuntu into khanye uma unika umuntu into khanye uma unika umuntu into khanye ngikuzwe kahle Phondo Thakiwe siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sinike sona la kwiNethezeka TV khehla lami umuthi into endala umuthi into ekhona abantu bayazi futhi abantu asebekhulile bayazi ngomuthi ukuthi umuthi akuyona into yokuphapha umuthi akuyona into uzofika nje lapha akuyona into yomlingo lapha kwenza umsebenzi ojulile lapha ngisebenza ngezilwane ezijule ngendlela exakile khehla uyabona khehla la ngithi yabona awungichaze uma usuna 50 years ubona ukuthi ungabi nalutho ubona ukuthi kusekunjani thatha isibindi man uphile man usikwesaba lishonile ilanga khehla abantu bayaganga hayi ingane hayi indaba zeingane cha indaba zeingane khehla ngiyisebenzi angisebenzi funa abantu abadala mina abazazi bafuna nezingane hayi ingane zanamhlanje ezithi hayi ezibuka umuthi zicabanga ukuthi kuyasangano mase khehla umuthi usuyishaya umuthi ngiyivala lapho Sibonga kakhulu mbuke lapha ekhaya kulona uPhondo oluthakiwe uKatsheni Bonya Benyathi siyabonga Katsheni omkhulu siyabonga Bonya Benyathi sibonga kakhulu nesikhathi sakho sinike sona khona la kwiNethezeka TV inamba zakhe zikhona la screenini kanti nawe ungasilandela lapha ku YouTube ungene ku Facebook ungene ku TikTok uthi Nethezeka TV kama lami ngingumzothule ngokeshembe isibongo mafofuke njengetangabane sambane sabunkosi angalala maqedo lala bafozane kuloko nje isikhundla uthi mawuvimba ngala thukusungale ngumkhovu oyiphawu madakene ushasa nkethela kumakhuza isefakwe njengosawoti ayiphindi ibonane nangokuzayo